urabizi neza n'inshuro nyinshi abakongomani bagiye bica abantu bitonda abatutsi bakabatwika bakagira naho babajya inyama z'abasirikare ba Kongo b'abanyamurenge barariwe hariya muri Sud Kivu kubajya inyama bakazisha n'igikwanga bamara kabifirma ikibabaje bakafirma kasha kumaki ku social media. Kisekedi yiteze umutego atazakira. Umutego yiteze nuko itaye M23 iki umutwitera bwo. Biriye ni inyungu za politiki. Na ukongomani bavotoruka hano muri Sud Kivu no muri Nord Kivu. Niyo bamushuka. Kisekedi njeza mwana ko tagira n'ubwenge. Umuntu w'umugabo un président de la République gushukwa n'abantu abamanjeje bose barakonesa ko abanyamurenge n'abantu b'irucuru n'abandi bamwe b'imasisi ari abakongomani kuko Kongo yabaye Kongo bari hariya kuri babutaka iriya ntambara hatabaye kwicara kuko twicaye nawe ngo Kisekedi yicaraho M23 yicara hanga baganire iriya ntambara ntizahagarara natemera azapfa kuko ico nzico iyi ntambara ntizahagarara Kinshasa Kisekedi atarapfa aho kandi azaswa n'abakongomani Kisekedi karateza igihugu ivyago kwicisha abantu kuriya bari abakongomani ko bapfa ibintu biko vyangirika vyarose n'ivyago ko ateza igihugu kandi nibyo bizatuma abakongomani bamwica iyo M23 ititonda ngo yemerere amahanga ngo yitonde ubu yagombye igeze Katanga kandi nigera Katanga tibazarwana kuko abanyakatanga ari wabo bakabira tibazagira gute tibazarwana uyu wapfije bundi barishe na drone General Makanika bro General Makanika n'umwana hari imurenge uramuzi neza twanakoranye ndamuzi uziko ubu bavo ko amafaranga kuri akabira uvuyeho afite na Kongo ndiye afite ari perezida umwe se akarusha igihugu amafaranga arakirusha yarasahuye. The Zoom TV 24. Imirwano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakomeje. Igihugu cya Kongo kimaze iminsi gihanganye n'umutwe M23 ariko umutwe M23 maze nawo iminsi wigaruriye ibice bitandukanye bya Goma. Umujyi wa Goma ufitwe na M23 Bukavu nuko ndetse intego y'umutwe iragaragaza ko ari kugera Kinshasa. Turi kumwe na mwarimu w'amateka wimazemo imyaka irenga 20 wigisha amateka ariko kandi unafite ubunararibonye cyane cyane ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane ko iki gihugu uretse no kukibamo wahoze tuganira umbwira ko ari naho wize. Turabakiriye cyane kuri televiziyo yacu. Yego. Muratwibwira wenda amazina yombi hanyuma tuganire ku ngingo zimwe na zimwe zibiri kubera muri Kongo. Amazina nitwa Nkanika Makayi Alexis kuko waruze n'umwarimu w'amateka ngizimyaka hafi 27 nigisha amateka yo muri Kano gashe ndayazi. Imyaka 27 wigisha amateka twihute tuvuge ku kibazo cya M23 n'umutwe ufite intego urwanira wenda zitavugwaho rumwe ku ruhande rwa Kongo yo yubona nk'umutwe w'iterabwoba ariko M23 n'abarwanyi bayo bakavuga ko ari abarwanira uburenganzira bwabo. Mwe murabizi mu bisobanura gute kuri iyo ngingo? Reka aje mbanza kubwiraho kuko warubibajije M23 ntabwo ari umutwe w'iterabwoba nubwo leta Kongo yita umutwe w'iterabwoba bara n'abakongomani kuko iyo ugiye mu mateka bari abantu kuva Conference de Berlin ari yagabanyije Kongo n'u Rwanda kuvuga ngo ibihugu by'ibihugu byabaye abantu batuye hariya kimwe n'abandi bita abanyamurenge batera muri Sud Kivu. Abo bantu ni abene gihugu b'abakongomani kuko nimba umubiri geraje kagabura akavuga ngo iki kibaye u Rwanda iki kibaye Kongo urumva ko abantu bari aho ngaho aho ni wabo. Bituma rero leta kubera inyungu za politike n'indanini z'abakongomani bagashaka kuvuga ngo babirukana aho hantu babambura iwabo bahindure inzereze mu gihugu kuko bamaze kuba zira ntambara. Urabizi nka M23 ababyeyi babo bose nyuma ya 1994 zintaramwe zihunze mu Rwanda zimaze gukora genocide mu Rwanda zagiye hariya muri Kongo muri Masisi na Rucuru
zijya imitungo y'abari abantu barafite bari baratunze inka nyinshi cyane zitangira kubica barahunga bahungira mu Rwanda bageze mu Rwanda bacumbika mu nkambi ya Kiziba hariya muri Karongi inkambi ya Nyabiheke hariya muri Gatsibo n'inkambi ya hano ku Ibyumba babaga muri izo nkambi rero basaba inshuro nyinshi ko leta ya Kongo yabacura ikabasubiza iwabo abana babo bakaba mu gisirikare cya Kongo ari wari twita umutwe wa 23 byatangiye imbere kuri CNDP na Rurankunda akabati muri kabye bacu batahe Kongo ikanga kubashura bituma abafata bego intwaro bararwana bamaze kurwana rero leta ya Kongo aho kurekonesa ibyo bintu ibita ngo n'umutwe w'iterabwoba urabizi ko barwanye muri 2012 bafata Goma amangara bati musubireyo mugende mone kumvikana baragenda barahava bamaze kuhava rero leta ya Kongo ntiyemeye ko bagira gute ko bicana ngo baganire baradiscusinga iraroha irabajana Kinshasa bagira amezi arenga 8 bicaye Kinshasa ntaco bagira gute baba Maria ari abagiye nta kazi babahaye ari nabasigaye hano nta kazi babahaye nyuma yabwo rero bati ubu ngubu ntaco twicaye abaje yacu imyaka ibaye 30 ubu ngubu bari mu nkambi niko gusubira mu rugamba babati tugomba gusa kurwana barwanye babwiye leta ko bagiye kurwana kubera ko banze gucuriki ababyeyi babo intambara aho igeze ubu Kongo ntago yemera kwirwana na M23 ndabikubwira ndabizi ivuga kwirwana n'u Rwanda rero abo bantu igituma babita ko barwana n'u Rwanda nuko bavuga ikinyarwanda ni umutwe n'abanyarwanda n'abantu ba expression rwandaise ikiza kitubabaza cyane nuko bita abantu bavuga ikinyarwanda ngo n'abanyarwanda abavuga igikongo ntibita abakongo muri Congo Brazza abavuga zo muri Zambia ntibita abazambia bakabemera abakarunda bakemera ko ari abakongomani abakarunda hariho abakarunda muri Angola harakunda muri Zambia abo bose bemigoki bakemera kiki k'abakongomani Kongo buri goswe n'ibihugu bigera ku bihugu 9 bigize frontiere ya Kongo ibihugu 9 nabikorera ariko bose tiyabitiki abanyamahanga ariko umuntu uvuga ikinyarwanda akora bitiki umunyamahanga bakanabita n'abanyarwanda nibyo ngo kubwite bakayita abanyarwanda babita abanyarwanda rero bakavuga ngo ko barwana n'abanyarwanda barwana n'u Rwanda barwana na M23 bakarwana na twirwaneho muri Sud Kivu aho nibo barwanya leta ya Kongo kuko urabona nko muri Sud Kivu bamye kuza barwana batura ngo baje kubeje bundi leta irahaguruka ifatikanye n'amba mayimayi barabarwanya barabirukana hasigara abantu bake cyane abaturage bafata imbunda bararwana babati tuzemera kuba nk'abantu b'imasesi bagiye bose twebwe tuzaguma turwanire hehe iwacu bararwana kubera ko kurwanira iwabo byagezeho n'ingabo n'abantu bamwe bari mu ngabo za leta baza kuba organiza baragenda uwo mwumva uyu wapfije bundi barishe na drone General Makanika bro General Makanika n'umwana hari y'umurenge uramuzi neza twanakoranye ndamuzi urajumva ubundi ari mu ntoki wenda tuze gukomeza oyo General Makanika yinjiye igisirikare ari umuturage n'umunyamwana w'umunyamurenge hari iwacu yinjiye igisirikare ararwana nuko bukeye aragenda aza kuorganiza abo bantu b'abaturage bo ni n'abaturage ntibari n'abasirikare haje kugenda haza abandi basirikare bake bamusanga barimo nka General Sematama uzumva Charles harimo n'abandi ngo ni bamutebuse n'abandi baraje barabasanga ariko bo bose bagiye n'abandi ngo ni bandori bagiye bamusanga ari wagiye kuorganiza abaturage avuga ati dushaka ko yacu amatongo kuko masisi yabaye iki amatongo bararwana leta bayisaba ko bumvikana amahanga isaba ko bumvikana n'abo bantu leta Kinshasa kubera inyungu z'abapolitisi bazi ko nibavuga ngo turi abanyarwanda bizatuma ibo bagira gute bagira amajwi muri politiki
bakirukana bari abantu babita iki abanyarwanda. inshuro imwe Tshisekedi yemera ko M23 ari abakongomani ikindi yakemera ko ikabihakana. mubona biterwa n'iki? Biriya ni inyungu za politiki. Na abakongomani bavotoruka hano muri Sud Kivu no muri Nord Kivu nibo bamushuka. Tshisekedi nzamana ko atagira n'ubwenge. Umuntu w'umugabo un président de la République gushukwa n'abantu abamanjeje bose barakonesa ko abanyamurenge n'abantu b'irucuru n'abandi bamwe b'Imasisi ari abakongomani kuko Kongo yabaye Kongo bari hariya kuri butaka. Urajumva ngahagomaho hawe Kongo je bundi muri 1910 nibwo adage bahatanze ubwo mbere hari u Rwanda hariya jenza amateka mfite n'amadokima yanditswe n'abakongomani nigishwe n'abakongomani jewe miga ikuri aménagement de territoire mu wa kabiri wa licence umwarimu ni cyari umukongomani ngoni Kasai Katsuva umunande yarabitubwiraga ati Kongo yafashe ari ahantu ibakaba ngo barahaguranye tiyemera ko bahafashe bakaba barahaguranye iki ngo bahaguranye n'ubundi butaka ngo bwabo ngo iri yaruguru ngo akavuga irazabugesha ariko sibyo kaba ngo kuba ngo Rwanda rugira ibirunga iri misozi ibirunga bingagi ngo badage ngo bahaye ababirigi bahaye badage ngo badage nabo baheza hano Goma kugira ngo babone aho bazazabonye kuko bari rucuruco gihe cyabona aho banyura baje Bukavu bakaba ngo bakazungukira ya Masisi hirya hatagira umuhanda imihanda ya Kongo urabizi ko ntayihaba yaje kwigisha katuba ngo ico gihe ngo badage bumvikana n'ababirigi uranyumva ko baheza ubutaka hano bazashira iri aporo yahariye akaba ati iyi poro kugarara mu birere ico gihe nico gihe habaye muki muri Kongo mwe mukumva ari ikinyoma mukurikije oya nivyo hari mu Rwanda aho tuvuga ngo ikinyoma nuko bavuga iriya misozi y'ibirunga ngo niwe baduhaye ntayo babahaye ahubwo barimo gutaruka niba mbyumva neza ntago hataruka ubutaka ngo ujye gutanga ubwo mu kindi gihugu kandi usize uri hakurya iwe yarabutanze barabutanze kugira ngo ababirigi bose barabakoroni ababirigi bari hariya muri Kongo abadage bari hehe hano mu Rwanda mu makonvasiyo yabo urabona ati muduheze ahantu dushira ikivuko twambuka tuje ibukavu iyo tuvuye irucuru tuje ibukavu ko ariho irucuru barahingaga ibukavu ko haba niho hari chefuriye ya territoire yose yitwa province ya Kivu. Niba nkumva neza biravuga ko haramutse hari n'inyungu zo kurwanira ubutaka u Rwanda rwaba rufite n'ishingiro kuvuga ko bura butaka ahubwo miri ari mu Rwanda hari mu Rwanda gusa abazungu nibo banze nimba mu 2005 ugeze kumva habaye conflit barashaba abasirikare ba Kongo babarese hariya muri Zabugesha bakava ngo basembe umupaka ngo Nyarwanda ngo bari mukorere ngera baraje bavuga ati dusubire muzani carte ya Berlin la conférence de Berlin bagabaniyeho turebe u Rwanda aho rugarukira abazungu atoya ni mutangira kugenda mugira gutyo birateza iyo karita yiza byari kugenda gute Goma yose hafi igice kinini cya Goma kugera aho bita iriya hirya hafi ya guverinora hari kugakaka mu Rwanda. Hanyuma ubu ibintu birasa nkaho byabaye bibi byarazambye umutekano mu karere warabuze intambara hagati ya Kongo n'umutwe wa M23 imaze no gufata uduce twishi yafashe Goma ifashe za Bukavu bivuze iki hari ifata nukugira ngo igaragaze akarengane kuko amahanga urabizi neza n'inshiro nyinshi abakongomane bagiye bica abantu bitona abatutsi bakabatwika bakagira no babajya inyama z'abasirikare ba Kongo b'abanyamurenge barariwe hariya muri Sud Kivu kubarya inyama bakazisha n'igikwanga bamara kabifirma ikibabaje bakafirma kasha kumaki ku social media bikorwa n'abantu bazima zirahari ushatse ama social media wayabona ayo ma film bica abantu ikindu bicaga bumfye yamuvuma kwica abatuzi barabatwiste barabajya abapolisi ba Kongo bahagaze abasirikare bahagaze kuwo musirikare bariye mbere
yari kumwe na komanda wa batayo wiwe uwo yari ajo yamugambaniye barabahagarika mu nzira abaturage bamayimayi bamukura mu modoka ari kumwe n'abasirikare 6 baramwica baramutwika barafirima bibesha ku social media. Urumva ibyo bintu rero amahanga ayo mafoto abantu bayabonye bayakwiza kuri oni babwira oni irabihorera bimaze kubihorera rero nta kindi bari gukora no kurwana biri gufata Goma ubu rero ifashe ubu ngo igeze muri Sud Kivu batambutse Kamanyura bageze aho bita muri Sange. Harabahuza imibare akavuga ko M23 imaze gufata tu Rwanda n'u Burundi mu bidusobanurira wenda ndabigusobanurira. Province ya Nord Kivu yonyine ifite ibirometero kare 56 ibihumbi 56 magana 5 485 ibyo tu Rwanda aho Sud Kivu ifite 60 ibihumbi 64 kandi kwereke ndabifite hano ubwo birenga urumva 60 nabyo bifite Rwanda kureka ubwo kenshi kabiri kuje inshuro zirenga ebyiri aho na utwo duce wenda utwo duce no bamaze nubwo bataradufata twose bataratubohoza ariko umva duce bamaze kuvugira tu Rwanda niki n'u Burundi cyane birabiruta n'uduce tw'ingenzi cyane mu tw'ingenzi muri Kongo kuko n'uduce tumwe za minere nyinshi amabuye y'agaciro aho Kongomani rero nico bituma bazaje kuvuga bakabanga u Rwanda ngo nico bituma rukora u Rwanda nico siguro ko u Rwanda ko Rwanda nande 23 kugira ngo ibone ubwo burenganzira bwabo bongere baberekoni habe n'igihugu nabo babe integre muri societe kimwe n'abandi bakongomani nabo bagira ubwo burenganzira bwo kugenda aho bashatse kimwe n'abandi bakongomani uzumu ngubu umuntu witwa umunyarwanda none president mo bitumutusi ageze arantu ataragita uburenganzira bwo gukandagira nari Goma ngo haraho yagarukiraga cyane haraho atagiraga urumva ibyo rero nk'umwe n'igihugu nawe ntiwagira ute ntiwabyemera none turaduciye M23 yafashe turahagije kuri yo ku buryo niyo yatugenzura abaturage bayo bagira amahoro ikabona ibintu bitunga hano muri Nord aho bamaze gufata muri Nord harahagije muri Sud naho bashaka ngo bafate agace kose kariya karimo abanyamurenge nemo kugafata noneho nimba guverinoma yemeye bakavugana okay nta kibazo niyambaye ariko ntizemera kuko Kisekedi n'uyu munsi tuko tuvana nawe uyu munsi indege za Kisekedi ziriwe zirasayo zirasa abaturage ko zirasa abaturage kuko ntabara ko barwana nabo ko zirasa abaturage uyu munsi none ukurikije intego ya M23 iraguma hariya gusa cyangwa iguma hariya iyo kuje Kinshasa ibo barabati iguverinoma mbi ya Kisekedi igomba kuvaho none ko ngo indi leta izajaho izamenye agaciro kabo no gukuraho guverinoma ya Kisekedi gusa cyangwa barashaka nabo gufata n'ubutegetsi bakayobora oya bagomba kuyobora na bose wayiba batayoborana kandi nabo bafite iki uburenganzira kimwe n'abandi nabo Kongomani kimwe n'abandi bagomba kuyoborana nabo none kugera Kinshasa urabona bishoboka kuri M23 n'ubundi nuko ari amahanga iyo ataba amahanga yabahagaritse ubu ngubu n'izindi province yabamaze kuzifata erega umuntu ugwanira ukuri uravumva umuntu urwanira ukuri n'upfira ubusa ntibarwanira kimwe twabonye kwiyunga cyangwa kuri mu murongo kwiyunga hagati ya M23 n'indi n'abanyamurenge bitari biherutse wenda ubufatanye n'ibwigeze bugaragara ubu buragaragara biratanga imbaraga noneho ku rugamba cyane barazitanga na leta n'abari abandi AFC urumva yananga byose kwiyunga nabo bitanga izindi imbaraga urabona hari uriya nanga n'abari abakongomani bandi bari bose biratanga imbaraga iyo leta iyo amahanga atama gusakuza ngo bibanze vuga ati
ngaho nibaze tugire gute M23 ntishaka ngo bavuye ngo niyo yanze ko bagira te bavugana na Kisekedi naco kiyihagaritse ubungubu. Kisekedi akomeje kwanga ni gufata Kongo kuko bararwanira ukuri mu buryo n'abasirikare babonye abasirikare bagize Bukavu nta musi ntasanzwe bavuze Bukavu aho barwanye ni Kavumu. Kisekedi yavuze ko ayongera bisubiramo na Muyeya nijoro yarayabisubiyemo ko batazaganira na M23 ubwo bashaka kuganira n'u Rwanda kubera iki? No barwa ni nkabiriye uri mukumva Uburusiya ngo tuvuganira na Ukraine ngo uraganira na Amerika kandi uko Rwanda nande na Ukraine. Byose ntabwo ari byo mubona nk'urwitwazo biriya no gushaka kwa ngo azabona ko avuga ngo iwe ntiyarwaniriye nawe M23 yaganiriye niki n'u Rwanda kandi u Rwanda nago niba baganira n'u Rwanda rufite icyo bazaganira n'ubwo ngo kura interamwe hariya aho ntibazagana ngo M23 ntiyagarare. M23 izaganira Kisekedi ku ntambara yayo bafitanye n'u Rwanda rwo ntirwanze kuganira na Kisekedi. Namubwira ati twe icyo tuganira nawe no gukura interahamwe hehe hanigoma kuko u Rwanda nta kindi kibazo bafite na Kongo. Ikibazo bafite na Kongo ni kimwe n'interahamwe ziri hariya n'ubwirinzi bumshe bavuga ngo amahanga ngo u Rwanda rukore ubwirinzi ku Rwanda. Bati twebwe dushobora gukora ubwirinzi mu gihe tuzi ko interahamwe zigize ute FDLR kiri hariya. FDLR nibikiri hariya ikarasa u Rwanda warabibonye ko muri kacumwe rero uri hano nimba ari Gisenyi simbizi wabonye amasasu hapfuye n'abantu 16 niwe yabonye abandi bandijana n'abarakomereka abonye mabombo kundi iyo u Rwanda batagira buriya bwirinzi Gisenyi tugera no munsi. Mwabonye Kongo yararashe ku Rwanda byo gukina cyangwa yari igamije kurimbura hano kano gace? Ntabwo ari ugukina nta gukina urasa tibiho nta muntu kinarasa urumva ibo umugambi wa kuvuga ngo Rubavu bayirimbura ishireho barazo ko Rubavu bayirasa usigagira ute igashira baravuze ati gutsinda u Rwanda go ntitwirutsinze barabikubata rutsinda ariko murase Rubavu yose igire gute ishireho kandi u Rwanda tirwarwana na Kongo nimba Kongo yarane uri kuzimesa ne bari hariya uzi iriya Sadek yari hari FARDC zari zihari hariya hari abasirikare batari munsi ibihumbi 60 bananirwa umutwe mu M23 none mbwira ngo nigute bazarwana n'u Rwanda rwose ruhagurutse. Mubona gute kuba Kongo yaritabaje iyo mitwe yose ni n'amahanga mu kurwanya 23 icyo ngishaka kubwira nabikubwiye Kongo iri kurenganya M23 ariko M23 iyo kirarwanira kuri kwayo nawe rabananga itatu nibazo kubiyungaho nuko abonye ko hari abantu bafite ukuri barabananga barabandi ba AFC barabundi nta kuri barwanira bagaragaza gufatika ariko iyo bari kumwe na M23 ni ukuri kwabo kugaragara ko bati ko Kongo ni igihugu kibi kirahotera abaturage. Habayeho guterana amagambo mu minsi ishize hagati ya President Tshisekedi na Kabila. Tshisekedi none yahinduye imvugo areka kuvuga ko u Rwanda ari rwo rufasha mu 23 avuga ko ari Kabila. Oya aravuga birashoboka. Oya uko avuga abo ku Rwanda ari rwo rwafatikaje na Kabila gutera inkunga M23. Mubona Kabila yabikora? Oya ntabyo yakoze buriya ni kugira bazava ngo uhiriye mu nzu ntabura hapfundiki imitwe. Kisekedi yiteze umutego atazakira. Umutego yiteze nuko ita M23 iki umutwe iterabwo. None yamara kubura uko iwe nk'igihugu nka president k'igihugu parlement yiwe ikabihamye kavuga ngo M23 niki n'umutwe iterabwo. Bakabura ukuntu bose kugaruka ngo bicane na M23 ngo baganire ngo nibareke kurwana bagabane ubutegetsi. Urarumva bamara kubibura agashaka ati reka mbicishe mu Rwanda na Kabila none amangana amara kunuva ko ari Rwanda na Kabila ariho tunegosie bizagaragara ko nta negosie niki na M23
kandi ntibizasha iriya ntambara hatabaye kwicara nkuko twicaye nawe ngo Kisekedi yicaraho M23 yicara hanga baganire iriya ntambara ntizahagarara. Mubona icyo gihe kizagera Kisekedi akava kwizima akaganira naye natemera azapfa kuko icyo nzico iyi ntambara ntizahagarara Kinshasa Kisekedi atarapfa aho kandi azaswa n'abakongomani. Ubona ibiri kuba muri Kongo n'abakongomani bisa nkaho byabarambiye nabo bararambiwe bamaze kumva ko Kisekedi adakunda Kongo. Urajumva bamaze kumva ko Kisekedi adakunda Kongo ari inda yiwe asahurira inda yiwe. Abakongomani bamaze kujumva kandi barayifite muri bo ku buryo twavuga ko ari abakongomani badashyigikiye Kisekedi benshi ikimenyimenyi nuko banga kurwana. Arandi urabona umusirikare yakugwanira igihugu ciwe ibyo bivuze iki twagiye tubona ingabo nyinshi za Kongo zishyikirije mu 23 izindi amakuru arimo aravuga ko izahungiye muri MONUSCO nazo izari iri kuzica. Abandi barahunze abari barahungiye muri MONUSCO ni bari abasadeki. Ubu ngubu ntibonye ko ejo bambutse bamwe benshi buriya kwambuka kwabo nuko abonye ko ntawe bari kubafasha. Ariko Kisekedi yavuze ko abasirikari babongeza nibura amadolari 500 byo nta kintu byahindura. Iriya ni theory ntashaka ko ubu ngubu abarundi ko bamushiza ngahe amezi 5 atabishe n'abasirikare bapfuye mu Burundi baguye hari ariko ko yamushiza kubwa Kabila avuga ko Kisekedi ari guteza igihugu ibyago ndetse n'ubundi niko bimeze namwe niko mubibona ni oya pano ngo niko biri pano siko tubibona niko biri. Kisekedi karateza igihugu ibyago kwicisha abantu kuriya barakongomana ko bapfa ibintu biko byangirika byarose n'ibyago ko ateza igihugu kandi nibyo bizatuma abakongomani bamwica. Ubu iyo M23 ititonda ngo yemerere amahanga ngo yitonde ubu yagombye igeze Katanga kandi nigera Katanga tibazarwana kuko abanyakatanga ari wabo bakabira tibazagira gute tibazarwana. Ibo bamaze no kubibwira no kwivuga mu buryo n'abasirikare bahunze bagezeyo babakintwara bageze Kalemi muri province ya Tanganyika babakintwara bati mwahunze muzanike intwara. Ubu ni kuvuga ngo nibagira Katanga ntibazarwana nuvuga ngo ahantu gusa M23 iri kuri Rwanda ni hano muri est kuva Kisangani bazarwana ukagaruka wiki nyuma yaho ntahandi bazatambuka gusa nkaguriya wo mushi batambutse Bukavu. None Kisekedi afite undi muvuna ariko n'igihugu gikiza yaravuga ati imivuno yiwe yose ni ubusa mu gihe adaga udafite ukuri. Iyo udafite ukuri nta muvuna. Icyakabiri abasirikare ba Kongo nubwo umva banga kurwana ni ukubera iki baravuga ati iyo umugore umusirikare ko ngazapfa n'umugore akaburi tike kumucuri wabo. Ubu ngubu umusirikare arwana atari urumva nico bituma wumva ngo aho bageze hose barasahura uzo umusirikare atari yarwana. Ariko Kongo kwikize umugani wawe ukuvuga ngo afite ubushobozi afite amafaranga ariko niki nigisambu. Iyo turebye ku ikarita ariko no mu bishakashatsi bw'ibisirikare tubona ku gisirikare cya Kongo gikomeye cyane cya 8 muri Afrika niba ntibeshye. Ndakubwira kuki cya 8 ni ibikoresho bari abaklasifera tubaklasifera bakurikira ngo bazi kurwana baklasifika igihugu umubare w'abasirikare gifite sibyo n'ibikoresho gifite kirabifite ko bikimarike muri AFDL ya Kabila ise wa Kabila arwana yagifashe mu minsi ngahe yata intambara zanibuka yatanga ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 ivyo nankiri Kongo mu kwa gatanu bari bafashe igihugu. Kongo ifite ibikoresho ariko nta basirikari nubwo bagaragara mu mubare n'umubare ko nta basirikari kandi n'ukundi kandi batari trained ariko baravuga ati ntacu uburyo bafashwe tibafashwe neza. Ona hano mu Rwanda gituma abasirikare b'u Rwanda aho bagenda bose bagatsinda nubwo u Rwanda rutaba classe nukubera ko rufite umubare mukeyi
ariko baravuga ati umusirikare w'u Rwanda abazi icyo agiye kurwanira niyo agiye hanze avuga ati ngiye kurwanira ishema ry'igihugu canje urajumva naho abandi avuga ati ndapfira iki. Amerika ariko ni amakuru avugwa bivugwa ko Tshisekedi nk'umuntu uzi ko Kongo ikize ku mabuye ashobora guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika amabuye birombe byinshi bya zahabu icyo gihugu kikamufasha kwivuna M23. Ntigishoboka. Amerika ntishobora kuza kwivuna M23 kuko nta leta si leta iri kurwana n'indi ni abaturage barwana na leta yabo. Amerika nk'igihugu yamuha ibikoresho ariko Amerika ntiyafata abasirikare ngo uzane ngo bari kurwana muri Kongo. Kongo buri gihe uvuga ko u Rwanda ari rwo rwayitendetse buri gihe ahantu hose igenda igasabira ibihano u Rwanda. Mubona hari icyo byahindura? Ntacyo bizahindura kuko baraverifiye bagasanga atari byo. Baramubwira ati wese waganira na M23 wirukana interahamwe hariya u Rwanda ruragutera akavuga mu gihe ko cyatuma Tshisekedi avuga ijambo rikumvikana cyatuma avuga ijambo rikumvikana nuko interahamwe hariya tiyunga n'interahamwe FDLR yakoze genocide mu Rwanda arangije arayicumbikira nawe rasika muzo mwumva barwana hariya abakongomani barwana ntabwo abasirikare ba Kongo ni FDLR z'u Rwanda n'abakongo barihungira bakagenda. Ariko Tshisekedi yavuze ko FDLR ngo itakiriyo. U Rwanda tuzi n'umubare wa FDLR bariho abapfa turabazi n'abahari barazwi kuko u Rwanda rufite service zimenya ibintu tuzi FDLR aho ziri n'uyu munsi Tshisekedi ayemereye u Rwanda akaroha guide akabati nditandukanye n'interahamwe ni muzihige u Rwanda rwaziga nimba bimunaniye u Rwanda ruramusaba wowe nimba udashoboye kuzirukana tureke twe tugire gute tuzirukana. Ibibazo bya Kongo n'u Rwanda bisa nkaho bikomeye mu kuntu kuko Tshisekedi bavuga ko impamvu ituma u Rwanda ruri muri Kongo ari amabuye y'agaciro. Oya none se ayo mabuye y'agaciro yayerekana he mu Rwanda yayerekana he ari u Rwanda ariko nabwo ruvuga ko ayo mabuye ruyafite n'ubundi mu Rwanda oya igihugu gifite amabuye yarwo ku buryo kitajya kwiba muri Kongo nk'uko Tshisekedi kuvuga ce sont des préjugés ni ibintu bidafite ishingiro. U Rwanda rufite amabuye yarwo niyo rukoresha n'amabuye agenda uyu munsi babaje ati amabuye u Rwanda mwohereje mwayakuye babereka hari ibirombe hano mu Rwanda kuva ku bazungu muri 1924 nibwo abazungu batangiye gucukura amabuye y'agaciro mu Rwanda. Company barafite company enye barafite vitamine T Somuki barafite Jean Rwanda barafite na zarenye n'ubuzira ibyo birombe zacukuragamo nibyo u Rwanda rugira gute rucukura ndetse rukagenda rubona n'andi mabuye rutari rwarabonye icyo gihe. No muri Nyungwe bavuze ko harimo amabuye menshi na zahabu kuva ku muzungu ahitwa ngo ni muhinga kuva ku muzungu yacukuye zahabu. Rero Tshisekedi biriya byose avuga ni ugutama yarwa ni amagambo adafite ishingiro. Twabonye ingabo nyinshi zaragiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kuvayo SADC ziri kuzatangiye kuvayo nubwo za Afrika y'Epfo bakiriyo ariko ibihugu nka Kenya nabyo byakuye ingabo zayo. SADC n'Afrika y'Epfo barabavuye bamwe nabo bavuyeyo abacanshuro twabonye bayamanika baca ku mupaka baragenda ariko haracyari igihugu cy'u Burundi ubona ko kigikomeye kuri Kongo. Hari icyo bihindura ku rugamba? Ntacyo cyahindura kuko nabo abarundi bungu bageze muri plaine de la Ruzizi urumva bavuye aha bahungira i Bukavu bageze i Bukavu babonye bageze barahunga baja mu Kamanyura nibo barwaniye muri Kamanyura andi twaza Katogota Kamanyura abaharwanye za Ruvungi n'abarundi gongereye n'abandi yewe batari hano bambutse ariko nabo bariko barabatse abarundi ko baza president abana barundi ko baraziriki kuvuga ngo abana barundi ko bamagufa buri munsi baraziriki ntafite icyo bazira. Twumvishe ariko na perezida w'u Burundi yigamba gutera u Rwanda. Uriya we
ni kuya abafaransa bavuga ngo les chiens aboient et la caravane passe. ndetse agaragaza ko rwose ngo n'amateka agaragaza ko nta gihe u Rwanda rwatsinze Burundi namwe niko mubibona none se ikikwereka ko nta bahari uzi umubare w'abasirikare ba M23 bari hano ntibangana na batayo imwe cyangwa batayo ebyiri z'u Rwanda nje tuvuge bangana batayo ebyiri z'u Rwanda dufite za brigade zingahe mu Rwanda bamaze kurwana ni batayo zirenga 12 z'abarundi zirenga 12 batayo ebyiri za M23 sagwanye na batayo 12 zirenga z'abarundi kandi batayo 12 ubu ngubu hari muri plaine bamaze kugera muri plaine bavuga ko yambukije izindi 5 M23 zirukana kandi M23 iri hariya muri Sud Kivu ni urumva ninka batayo imwe hano izindi zasigaye hano Goma urumva unanirwa batayo ebyiri za M23 azarwana n'u Rwanda rwose azarwana n'u Rwanda birasa nk'ihurizo rikomeye cyane oye niko nkubaza nawe biragoye n'imibare yumvikana aho nimba udashobora kurwanya M23 ufashijwe na SADC ugatsindwa na M23 uri batayo zirenga kuko zirenga 10 zari ziri aha ngaha muri Nord Kivu sivyo hari batayo zirenga 10 z'abarundi zari zambuse nimba batayo zirenga 10 zifatanye na SADC na FDLR n'abazarendo batagira umubare n'abacancuro mugatsindwa na M22 na gatatu ni ngo muvuga ngo muzarwana n'u Rwanda rwose birasa nk'ibigoye bitanashoboka wenda apfa ngo ntibishoboka ko yarwana n'u Rwanda nawe ni yavuga biri azuko atabishoboye ahubwo yitwaza ngo reka asakuze kuriya bituma amahanga agira gute ahagurukira u Rwanda arubuze kurwana nawe kuko afite ubwoba kwera ibintu arimo kuvuga n'ibyo arimo gukora n'intaramwe kuko n'intaramwe ziri hari Burundi zirazwi umubare wazo wenda tugana ku musozo twabonye M23 ifata umujyi wa Goma n'uyu munsi iracyariyo ubona ko ubuzima bwagarutse i Goma nibukavu aho yafashe urabona ko abaturage mu mihanda bagenda baririmba M23 abaturage hari Goma bishimiye M23 no muri Kongo aho yafashe hose murabona ihagumye ari byo byatuma habaho amahoro ihagumye ni amahoro ni automatique erega Kongo njenzi Kongo kukurusha nta province ya Kongo ntarageramo naho niho navukiye niho nigiye nanahakoreye ndayizi Kongo urajumva ndayizi Kongo yose uriye nimba ari gucorosha kuyobora ni Kongo ariko a necessary condition ukabaho umutekano kwa M23 bahaye umutekano rero kuyobora biroroshe kuyobora Kongo biroroshe kandi agace barimo biroroshe iyo n'abandi bakongomandi bumva ko aho M23 yafashe nta muntu urasundi ariko uzigoma mbere yo ko M23 izanga ntibarakigira ukwezi none nk'ukwezi amajoro abiri batavuze ngo barasha abaturage binjira abaturage mu nzu barabica babambura ibyabo none ubu mu minsi mikeya M23 ihagize n'abakongomani bamaze kwizera ko ihagumye ko babona amahoro baragifite niyo mpamvu rero M23 bayigumye hariya abakongomani bo nicyo bifuza intambara yo muri Kongo nubwo ireba M23 na Kongo ariko byabaye ikibazo ku karere mubona mu gushaka umuturambye w'iki kibazo akarere kakabona amahoro hakorwa iki ninde wagikora ni ibintu bibiri byakorwa nuko leta ya Kongo yakora Tshisekedi ku butegetsi hakaje umuntu wumva ikibazo kiri mu karere akaintegra M23 akagarura ababyeyi babo bagasaba bakabatuza umunsi batuza ababyeyi babo hariya bagatuza ababyeyi b'Abanyamulenge batwirwaneho hariya amahoro yaba muri Kongo kuko
ni nabo bantu babangamiwe, nibo leta yagize gute yabangamiye ibuza amahoro. Kubera ko ubuza amahoro rero byatumye Kongo ibura amahoro nayo, kuko igihe cyose bari abantu batarabona amahoro yabo ngo abavyeyi babo bongere bature, Kongo ntizaboneke amahoro. Ushatse kuvuga ko Kongo itabona amahoro Tshisekedi mu gihe ataravaho, niba yafite imyumvire imeze gutyo? Mu gihe cyangwa se cyamena kubwiye icya kabiri, mu gihe ataraca bugufi ngo yicane n'iriya mitwe M23 ndetse na twirwaneho nabo babiri, nawe iriya mitwe indi yose niyo wakereya yo kugira ngo gumiteze umutekano, abone ko guma guhamagara abacancuro, abone ko guma kwiba Kongo. Iriya bazarendo ni imitwe yiwe, naco bituma babonye yayihamagara akavuga ngo nimuze dufanye turwanye M23, ikaza yiruka. Ni imitwe yiwe yagize yabo bagende bakereya y'abakongomani yo kuvuga ngo bagume bagaragaze, baza banga kugaragaza ko hariho M23 na twirwaneho gusa, bigatuma bahamagara kwa ngo bigaragara ko atari intambara y'amoko. Bati none bazagaragara ko turwanya barantu kubera ubwoko, bigatuma bagenda bakereye imitwe. Buri abantu bari muri guverinoma ya Tshisekedi bari abazende bose nibo bashefu babo. Kubeje bundi inama yakoze yafashe abadepite babiri, umwe ngo amugize chef w'abazalendo muri Sud Kivu, undi amugize chef w'abazalendo muri Nord Kivu, witwa Nzangi Muhinda. Ni gute umudepite aba chef umutwe witwaje intwaro mu gihugu kandi akaba depite, kandi umutwe witwa ngo warakurwanya leta, ngo yita bitakwira yahaye ngo neshe ugiye kuza kontora akamenya bakanarabitaya bazalendo muri Sud Kivu. Ni uzaza ubagabure nuza ngo none ngo babone ko barwana, abure cyo ngo babone ko barwana. Ni ute waba muri guverinoma basohoka ugasutena umutwe uvuga ngo n'umutwe yitwaje intwaro ikurwanya. Dusoza, amahanga ashobora gufata uruhande rumwe bitewe n'inyungu ashaka muri Kongo cyangwa muri iyi ntambara irimo, arabazaba bashaka y'amabuye uko bisa kose bashobora gutanga ukuboko kwabo ko bifuzaho izo nyungu, ariko nk'umuntu z'amateka mu kuri kw'ibintu amahanga akwiriye gufata guti intambara mu gushakira hamwe kugira ngo igisubizo kiboneke. Nuko amahanga aba netre muri iki kibazo, agahagarara mu kuri, agakiza ikibazo kuko kimeze, kuko abazungu nibo bateje ibibazo hano muri kano karere, kuko bagabanya basatura Kongo n'u Rwanda n'u Burundi n'ibindi bihugu, basatura Afrika, nibo baza aho bagiye basiga abantu. Urajumva? Nibo baza aho babasize, nibo bagomba gusaka kuvuga ati oya aba baraha naba kandi wowe kusaba kuba bangamira. Urabivuga nkaho ibyo bakora babizi nabo barabizi, ibo bashaka gukora, ibo bafite kuba ngo bibe Kongo nuko aba mu ntambara, kuva ngo nuko Tshisekedi baheza ayo maguru kuvuga Kongo yo ntibizi se ko ariyo mayere cyangwa ibyica nkana ari byica nawe kuva ngo bone ko biba nabo abakongomani nabo baba bashaka ngo bone ko biba. Uzi ko ubu bavuga ko amafaranga kuri akabira uvuyeho afite na Kongo ndiye afite, ari perezida umwe se akarusha igihugu amafaranga, arakirusha yarasahuye. Aho Tshisekedi misagize hari nkama societe miniere yagiye yaka abazungu ayahindura yiwe. Uwe nimba uri muzi ni gute company y'amahanga icukura mu gihugu gaco ukabatega ukabambura ubukire bwabo, ukabambura amabuye, ukabambura amadolari ngo baje mu gihugu ngo bitazwe. Ni gute company yacukura mu gihugu itazwe? Yani trick bagize ngo bereka abaturage ko ntagize, ariko nyuma bakaza ati mureke tuje kubikemurira iruhande. Mu byo twaganiye byose ndumva niba mbyumva neza uragaragaza ko ikibazo kiri muri Kongo ari ubuyobozi gusa, nta kindi kibazo kiri muri Kongo ni ubuyobozi bubi. Habonetse ubuyobozi bwiza Kongo nibuka twiga twebwe muri 1992 twari dufite umwarimu 91 twari tumwarimu twigisha isomo rya geography ya Kongo yitwa Zaire. Kinshasa no niki
yaratubwiye ngo Kongo ni igihugu kitagira ubuyobozi, ariko ubuyobozi bwa Kongo ari ubuzima bukunda igihugu. N'amazi yonyine ya Kongo yahindura Kongo paradiso. Amashamba ya Kongo udakoze ku mabuye yahindura Kongo paradiso, kandi akabikwereka ugasanga niko. Yatwese ukuntu yagiye mu Bubiligi asanga imbaho umwami Leopold yasawe Kongo mbere y'ubukoloni, uko ikiri fief yiwe uko butaratangira muri Kongo, kuko ubukoloni muri Kongo bwatangiye nyuma mu 1908, naho mbere yari fief y'umwami wa Leopold ikoni était indépendant Kongo. Ati imbaho yasatuye ati tuzafasha akatweka ahantu nkuko yavuga ngo sikava nkakagera kiriya kuri ADPR zirarunze ahantu bazagenda koronke bagira umuryango w'umwami. Ati urumva nkizo mbaho ati ntiyatenye nibura kimwe c'icumi cy'amashamba ya Kongo ngo nizo mbaho, ntiyatenye kimwe c'iki c'icumi. Atariko rero twebwe dufite aya mashamba gihari tuzikoresheje zakiza Kongo zonyine. Atwereka ya barrage ya Inga uzumva iri kuri Fleuve Congo. Ati hakora ishami rimwe yagombye gukora inani enye, ubwo hakoraga inani imwe, ubwo yakabira ko bayubaka. Ati ko renye zikoze zonyine Kongo yazize yoheza amashanyarazi mu bihugu byose bya Afrika, kandi Afrika yose amashanyarazi amafaranga yakwinjiza yonyine yayikiza. Ibyo rero ntibyashoboka hatariho ubuyobozi bwiza. Atari byashoboka gute? Ariko ubuyobozi bwiza umva ko Kongo yahinduka paradiso. Akungumani yagatubwiye yari docteur katwa ngo un pays si riche, kandi bisubize mu koyebuze mu France, un pays le plus riche du monde avec une population plus pauvre du monde. Agatuyakarira bavuga ngo igihugu cya mbere gikize ku isi kikagira abakene ba mbere ku isi yagera ngo agatuyakarira umuntu w'umudokiteri akarira amaso. Birasa nkaho n'abakongomani ubwabo nabo bibacanga kuntu bakize ariko bakaba bakenye ari ngorwaza. Wenda izo ngingo zindi navyo tuzajya tuziganiraho cyane. Reka tubashimire kuba mwaduhaye umwanya wanyu tukaganira ku ngingo nyinshi zitandukanye zirebana n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ibibazo biriyo nuko byakemuka. Wenda dusoza, icyo mwebwe mufite ku mutima cyarangiza intambara niki? Wenda nakubwiye ngo ibintu birangiza intambara nuko abantu bari marginalize, bari abantu bateshejwe agaciro bagakurwa iwabo bagakurwa ku butaka bwabo babusubiraho gusa, babusubiye ku butaka bwabo bakabaha umudendezo kumwe n'abandi bakongomani, amahoro yaboneka. Ibi ni politiki byose rero n'indi bwose mu Rwanda ngo yikiri ngo abazungu no none se urango abazungu ntibakunda Afrika, urango iyo tutagira ubuyobozi bwiza Abanyarwanda nk'utu tubanye na jenoside yabaye mu Rwanda, iyo tutagira ubuyobozi bwiza ngo buhuza Abanyarwanda bubanisha Abanyarwanda tuba tubanye, tuba tukicicana n'ubu ngubu. Ariko ubuyobozi bwiza bwatumye tubana kandi Abanyarwanda turabanye nta kibazo. Reka tubashimire cyane, murakoze. Murakoze cyane.